Sarbag kayo akabalay kaw. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras tayo amin gagayem. Pada-pada akablaawan ken shoutoutan da kay amin anaayat amang tartarabay dito'y drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anapawalwan. Chico kas kadamanok. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ay! Ano da yan? Addan samot dun ng barsak di tatok-tok ti balay. Asino kumamat nga iti loko nga agbarsak iti atapon no bubungan. Talaga aloko ti akin aramid, Nardo. Adalakit din nagbarsak. Ha? Naglokon? Aguray ka man tayo nakitaan. Ang mga nusikat ti barsakan na. Agbinarsak kami na ano siyak ti pagbabagtitan na. Unay daytan kaka. Daytamod gayam duduugan at chiko. Ti kunam ngagbarbarsak di tatuktok. Anya? Agtinag tibunga na. Iso mutlagayam Nagdadakkel ngamin dagiti bunga na ngagtinag. Iso akasla bato may barsak di tatuktok. Idi pa lang akas tabakit. Idi pa lang agtintinag tibunga na ita duduugan at chikaw. Gaputa makikigtot ka, maalarma akmutan. Di ka pala narwam ngamin. Masapol maikat day taasa nga nagturong di tatuktok. Tano saan maikat? Madadaal day tayero akanayon matinagan iti nagdadakkel abunga ti Chico. Una? Aga sumut ngamin day takasla gem-gem akadadakkel na abunga day ta Chico. Sa nakangat-ngato pa'y akayo. Oray ko maano kukwata. Saan magtakuko day takaruba? Kan ado pa ti makitkitak di ta arubayan abunga ti Chico natinag. Uy, malunglong totdang. Aggapuda amin di takayo ti Chico. Agasa mo nga nagitangag pesaw. Ito'y amin yero ti pagtinagan lagi ta. Ay awan na, mapirden ti yero. Nabutbutan sa pa yun Talaga napirdin lakay. Adda ngamin nagtudtud iti na minsan na nagtudoy ti napigsa. Ay, madida ito yan. Masapula kasaritak na tatapulon nyo kung nanakatalina. Ure detan. Isu aya barok. Uy, nana. Malaksid apakakigkigtutan mi nga agasawa no manabtuog na itirabi Madadaal pa yan tiyero mi. Ay, wun barok. Talaga madadaal tiyero apag diswan dagiti nagdadakkel abunga ti Chico may. Limabasmat ngamin ti sangana iti bakol. Sapay nakangat nga to akayaw. Amin duduogan na ita at Chico. Sana kas kadagiti daduma at Chico babasit lang akayaw. Kan babasit ti bunga da. Dahit at Chico yung kat nagdadakkel. Wun nga rod barok. Talaga jakmet kayat dayta at Chico tanakangat nga to. Di pa'y masukdal ti kangato na. Kung may sa awam mo't ti pagsukdal. Na sayang mo't dagiti agregreg. Saan mi mo't unay kayat ti Chico? No kasta matinag. Masugat mo't. Kung saan to mo't lang nasaya at ti panagloom na. Siyempre matinag, malulo, masugat. Iso saan napintas ngagpaiso ti panagloom na. Ang alabarok, bayam tayo bagak to kindi tatam apulon nyo ta, paikat na laang, day ta, sa nga nagturong di ta ayan yaw, ay unay day ta.
Nagpakalaing kamay tabak-bakitan. Nagkuna apo kanem na ita chiko ta. Imbagak aya, dayta si bubukol at chiko ti mapukan. Anya nga ron nga iti pukanam. Dayta sa nga nagturong di tatuktok ti balay danardo Anya ti problema ni taya. Kasi siyempre agtin nagtibunga nagdadakkel, kat manabtuog di tayero da, malaksid makigtot da, madadal mo tati yero no kasta. Ay, pakasiksikuram aya. No si kangay mo ti madadal ti yero na, gapu iti bunga ti kayo ti karuba, anya mga iti riknam. Ay, dakpay na padas na ita. Iswa sana tila damdamagam. Piloso po ka mo talaklakayan. Paikat mo dayta sa nga nagturong dita bangir aluti ta kababain, agiwara iti adu abulbulong, kadabong bunga dita malunglungtot. Pati bulong kada bunga, pakibibiyangam. Awan panunot mo talaga, bagimlat ang mumet. Pakasiksikuram ngamin aya na kita. Apay di ka makawawat, perwisyo nga rog, iti sabali a tao. Awan mo't ibang bagada. Kandi na pa'y kaya, libre abo nga makanda. Sandang entrisado iti chiko. Pa'y ayata isarsarita am ida. Mom, imay nakisarita ni Nardo. Paikat kanu day taasa nga nagturong kadakwada. Tanaabutanan ti yero da. Unay day tan. Kunak man no'y papukan yaw, nana. Imbagak mutun kindi tatam apulun nyo barok. Anyat kuna na nga eh. Namumutun da jala kay piluso po. Nagrigat akasarsarita. Nalawag nga raw, di na kaya tapaikat na itadakilasa nga, nagturong di tayan may. Kuun No kaya't na nga raw, iso ti umayagsagad a binigat kadag iti margirig abulong ti chikaw. Kan paistimar na ti yero ang manadahil. Kan paikan na tinapos ko la, bubila na itabalay, tapnosan kami mata makikigtot, tunggal adamat na gabunga na. Ay, unay daytan kaka. Makaring-ring ka, bakbakitan. Manakibiyang ka. Siyak manain, tinakabasaw. Unay daytan pulun yaw. Apay awanan at talaga ti panunot kanakang mo. Arabisin kan to paya bakbakitan. Ay, padasem taipatalikod ko ta ulom. Anyat sirbi to'y bagi kadakal. Katanyat sirbi ta ko di sirabagbagi mamay dilig kanyak. No siyak ti mapalugsaw mo. Ano asaw? Kaya't mo ti may purwak. Agtalaw ka man dito sangaw. Kat adaw urayot nga awag. Orayam ki di ti awag ni kapitan. Taisot umawag ka. Apay in kapitan dak. Anya ti ammo tayo ngay. Ngamen, ti tao a perwisyo ket ika kapitan. Unay daytan kaka. Kunak man ipapukan dan dayta at chiko. Kanayo na kamakigtot iti rabi uray aldaw. Kaslad da mangubur dito'y balay no agtinag dagita bunga. Bayam, lisa bakit? Siya akong ti mangipapukan iti sangana ang nagdakkelan. Intun bigat ko man. Oray itan ano dalakid ti mangpukan. Adda ni dagul dita. Sige, ison ti kasaritak ang mangpukan. Oray na itan. Ay! Agko na apukanam na tadakkala sa nga tilsikaw. Naman banunggat dito yan, si Tarandak kalaag. Ninardaw, di kasarita yaw, sana siya. Di mo ituloy na ta. Sukdalang ka dita, no ituloy ba? Akay bunga sukdalang tata. Una na tan kaka. Umulog ka dita ko nakmay. Umulog at malayan. Ang mga nusikat yung mapukan ko, salbag kalakay. Ha? Una na tan kaka. Ituloy mo apukaran, tagbantayak. Sige, pukaran. Basta sikati sumangaw kanila kay pulon nyo. Siyak ti makaam mo. Nauyong na dyan lakay. Papispisak kumakit. Ngam saanan. Ta senyor mo't namin. Sa nagkotong nagpasit. Nakakarakarit nga ron. Sa lagnakam na dyan, no isalapay ko dita sanga. Ha? Apay lupot na isalapay mo. Sabagay. Nakaing-ingpis ti bagina. Nalakalangi porwak nga isalapay dita sa nga ti chiko na. Sige,
Rugyam nga rudan tap numalpas. Unay daytan. Oh, dinalpas mo't laeng. Hangam si kamot tinagastos lakay. Kapilitan tadi namat kayat apay kat didak kalasanga. Alasaan abalin nardo lakay. Taawanan ti parikot. Awanan ti pakakigkig tutak amat nagditayero. Kan awan mo't ng tinagpuskol abulong akarkaraidak tunggal agsapa. Una bakit? Awam mo lang arod tinaramidan nila kay pulunyo. Loko mo't alakay. Anya dayjay? Sa bali maranday ta aparikot. Anya ngay dagijay kasla babasit mo't abat bato anay purwak di tatuktok ti balay. Ada atap ko bakit? Nakita kiti na minsan. Anya tinakitam lakay? Ada kulkulungan ti manok di tangatom. Manok nila kay pulon niyang. Apay dagijay ang manok. No agkaray kayda. May purwak dagiti daga. Ridat kas kada kananda amais. Sos, di pa ikat mapunnon ti daga. Kada mais, kan babasit abato. Tuituktok ti balaytan. Pero huisyo talaga ti aramid na ita alakay. Masapol ang makasarita ta. Piloso po, kan dugos na di alakay. Isa nilangan na nakatalina ti kasaritak. Unay kat ngamin daytan. Ala, Nardo Barok, bayam ta kasaritak to ni Tatam Apolonio, bareng saan manen ngagpiluso po Saan nga inaangaw na iti abanag na na? Mapundon ti rugit ti tuktok ti balay me. Matanawan niya mag. Salbag ngamin dagita ang manok aparapalot. Ado ti manokyo na na. Ada pa'y upa. Ado nga upa tinakitak. Manok amin nila kay dagijay. Ila ko yun, wano partin yun. Ay nasaan akayat nila kay. Amuyo mo ti kinaturay na nga oray nakakudkudiser. Nakakarkarit. Maday ti panagrasrasun na. Wani nga raw. Pasensya kayon Barok. O nay ngaminan. Reklamador na kita at tao. Saan damot nga reklamo nga wan gapgapuna. Apay ang makaluksaw ka ngay. Isuda ati rumbang agluksaw. Apay ay sakit mo ida. Nang nga kamot na bakbakatan. Amok ngamin panunutan ti maiparbeng. Sika, ti ayan ti bidot. Iso nga agpanunot ka mamubaset. Awan ti rumba nga panunutan. Na, anya kad ti panunot mo aya ngamin. Talaga mo't ngawan linaon ti utak mo kanawan panunot mo. Dayta ti husto. Matibab kan no dinak pailaday wala. Ay na, nawan na saya at may sausawang mo. Agsawa pailaan. Iton ko binasibas ka niti sinilas na nga. Ulay daytan. Rinabii kan binigat mo ten akasta lakay. Mapunon day tatuktok ti balay iti rugit akarkaray kayin dagiti manukda. Dito imot nga ti turungan dagiti karay kayin da. No saan dalatang ikaskaso ayakar dagiti manukda. I-report kon kani kapitan. Kasayaatan day talakay. Iti kasta, saan ka amay rubo ang makiriri iti tao akurang ti pan nakaawat na. Awan nakem na ko namkit dia. Unay daytan kaka. Anya ngay ita. Naikan iti sumons. Ingkasumbatan ti reklamo dakin ka. Nakisiawanan ba inatatao? Awan nakem da. Ay, nalakay aya. Di mo baliktadin ti lubong. Di mo ibagbaga nga awan nakem kun ba indata sika ti kasta. May sakamat nga. Awan nakem kun babain na. Dala. Wala. Tapnawan ti riray. Ngam amu tayo mo ta sikat ti kasta. Naikam. Nablunsan ti sikat ko. Langgong bakit? Basi lang arabis matulid ka. Nandali na makaas. Langlastog ka tadakal ti bakay ma. Nalaslastog ka? Awan mo nga rin ti pagkari mo kung naglastog ka. Pog-awan na kalati angin ka may parusisikan. Unay-naitan ka. Agsagana ka kiday.
Ta saan la barangay tinangi-reportan da keng ka, pati health department. Ta kasano, kat pati rugit ti manok mo, kat tumpak aminon, di tatuktok ti balay danardo. Just ke! Apay manong Polonyo. Diya mo ti pagdaksanti panangikabilyo ti manokyo. Iti batog tiatap danardo. Saan naman nagreklamo iday? Sabali di, sabali ita. Ita, napunon ti rugit ti tuktok ti balay na. Agapwanan nagti manok mo. Nungay baliktaden tayo ti sitwasyon. Tas kamat ti aking baba. Ket punuan naman iti rugit ti manok. Kada rugit tinuang ti tuktok ti balay mo. Kas kada bat-bato. Kanon nyapay di ta rugit. Anyat riknam. Kwa, kapitan? Ala, Nardo. Ibagam ti kayat mong ibaga. Kini manong Polonyo. Naibagayo aminan, kapitan. Hanggang nayunak laang. Tata Polonyo. Sursuruan nyo mo ti dumngag iti pakiusap. Iti kasta. Awan mapasama kariri. Sana rason nyo lang ti dengdenggen nyo. Kan ipapilit nyo. Kasano kami imutan nga. Chiko, kas kada manok ti parikot mi kada kayo. Lalpas ti parikot mi iti chikaw. Simublat mo't dagiti manok yo. Kasarita da kayo tinasayat ngam umingar kayo mo't. Nakauy-uyong kayo. Madi ti kasta manong Polonyo. Naimbag, ta nasingpet na kita kasawaan Nardo kan Lisa. No sabalila tao at loko. Amang ano inyabot na kayo niti 6 feet underground. Ulay day tangka ka. Larigat tinakarit itan na panawan. Nang runapay. No sika mismo ti ayan ti bindot. Ulitag. Luloko laeng na kita ikaskastam. Awana, iyabot na ka kunak manen. Kapitan, dispensaren dakla ko man iti nagbindotak. Nga sino tinagbindotam? Iso, ti pagkindawam iti pamakawan. Una ni tangka ka. Nardo baraok, pakawanan da ko man ta saan na maulit ti kinagumsang ko kada kayaw. Asino ak kumamot na saan ang mamakawan kat agpakpakumbaba kayon? Kasta tinasaya tatatao, amuna ti agpakawan kan mamakawan. Tapno malpasadangos, ti parikot. Tano agpada anatangken ti agsambangir, awan tinasaya ta pagbanagan nyo adwa. Agyaman akabaraok, no napakawan na kahon. Bayan yun na niya tata. Ang agkari kayo. Ano adan to pa'y pagbasuran nyo kat saan na kami kumakarit-karitan? Saanan baraw sanay? Agsingsing pita ka. Awanon tinas ka na pagdanagam kanyak. Suraya talaga. Kasta tapno awanan ti parikot. Unay tangka ka. Kasta ti Romben. Amo tayo ngaklunan ti bindot tayo. Ken ikidawan iti dispensar. Tano saan matamalmalpas ti parikot. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Chiko kas kadamanok. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.